nena tukatekaho strategic plan imyaka 5 kuruga 2024 kuhika 2028 kwenda ngo tuhindure amagara y'abantu kugira ngo bakore ibintu business erabahereze sente nyingi ombere yo misho kutamene umuringo gutarahweho speed sustainability aho iri agenda dukora aba customers bakorenga miliyoni emwe kora bero branches zito 5 na mushanju na network ya ba agents bitokorenga 15 mu Uganda yone abwe rizoba tuinvestingire munonga omuntu bya Karamagezi twenda ngo abantu bafuna obuhereza kutango kugira ngo bake umbwire batitiremo amani minji tukoze internet banking tukora smart ATMs tukoze na wendi platform we mobile wallet na agents so event bukora kwenda ngo ba customers bitu bafuna obuhereza omunjero enungi batahendekire munonga icyo tukora ebirebe so umuriye cyo nahora wagamba mu PAL na nahura kurungi kuruga Post Bank kuhindura izina rikaba PAL mahisa ngo habaho empida hinduka so 5 year strategy y'umwine rebranding engage na yumbe mujine mu 5 years tuzire twenda kuhindura izina rya banka yitu kuruga Post Bank kuruteka PAL Bank icyo twenda kuchikora kwenda ngo abantu bafune obuhereza brand ensia eri kurebukaje ebonire so myaka 5 ntwetaga bank kugira ngo abantu bafune obuhereza bwitu omunjero enungi kandi brand ensia itukweta PAL Bank so myaka 5 tukantindura tukwindura izina ryitu kuruga Post Bank to PAL Bank ejo nshonga yamani mnonga mutabe natungo buhereza kurugo Post Bank iyo tine kuferwa yobwa hati neja kubana hinduka kuruga Post Bank to PAL Bank so ekinte kugira muhindure izina nice kiri kuza kuhinduka cyenyine apart from izina muza kuhindura offices muza kuruga muhindure myanya mukoramo abantu bakuhindura za ATM cards nimuza kubana muhindura kina mnonga ombwiro wewe nongo Olivier twenda gukora chamani munonga twenda kuhindura kara za banka yitu kuziteka omukara endijo icyo ni kimwe mbe mwine kara zifu twine kara eza blue anda kuzenza umukara ya purple zinza kuhinduka then ATM card zitanza kuhinduka ze omukara endijo ATM card zitanza even na agent nka poster zinza kuhinduka zo omukara eyachi zo kuhindurance ine cyaka nza kuhindura aba agent bitu point zinduke ATM zinduke ora online services zinza kuhinduka ze omukara edinshera bero iyo twora ebirebe ico then nicyaka nishobora kwirwa munonga no buhereza abantu kuno buhereza omunjero enungi brand ensia eri kurebukaje nyako muri yecho antwenda tumanye mwahindura izina mwahindura karazi mwahindura mu buhereza Uganda ariyo kwe ayine account Post Bank naje kuba nahitagizwa kwija akarenew ninga nakwigura bya account na PAL Bank je mwaza kubana muhindura kuruga Post Bank kuba PAL Bank wewe Olivia customer wita haruwena tayina kutigansibwa omunjeri yona bank cyikuza gukora ne kwindura karazi ehindure endebeka ehindure systems kurebukaje konka umuntu ayina account yo umuntu ayina ATM umuntu ayina agent ina checkbook byona ndakubikora gukora ebiri tugenda kujya mbangura account ensi chikwetagisa apana ngokora ibintu bibine ndakubikora mpaka so titinde cyane ngana kara zonka na obuheda kunomenu kunuzamo na kusikamo so umuntu wena utakaira rukirubira ine account Post Bank kandi hata account yanje bakugicinga nyine garaka kuza kwigura account ndijo apana mwami Silva muhumuza yakushoborera kurungi ngo yiwe customer toyine kuteganza ubuhereza mbuza ko yongera kuba kurungi mnonga twagumza mu hati PAL Bank ayo umundari na leta ya Rwest naye buza neza kutandika ryara narusho umuntu ayine account Post Bank umwaja mweza kuhinduka ebe PAL Bank ubuherezo bwo busi bwa PAL Bank nibija kutandika ryara already bwabireho bino ugenda omisho okuhindura brand
ngo kuhindura izina ngo kuhindura ibikorwa bitu byona ikintu cyo kwekanga speed hapana nza kuhindura mpora twenda kugira ngo abantu bakange already ibintu bigenda bimisha gradual process twenda ngo umuntu tuyindure dakika ibiro ari ikintu cyabo cyaba teno twenda tabashomesa tabereke inkora yitu ko of course ukinduka kwaje nazo nawe ugenda bimisha mpora cyangwa batera kirira twena abantu bakange antwenda cyane mpora umulingo mulungi abo irigenda cyo twora abya tuna accountancy ya Flex digital account jone kora aminyeto na abana ba Gen Z bibirebi jone kwereza chance kufuna sente no minimum charges tikweta gisa withdraw charges no accounting charges so ne yabusha ne yabane minyeto nanye tindio minyeto tin kubasa kwishanki ati ndu minyeto utakana minyeto wenyine no chizamo so account ezo zira minyeto ziruho cyakandi nina wendi wariti yitu nayo tuyo kujya enhancinga kwa abantu platform yo kufuna statements zabusha kusinga zabo za mobile money kuzija account uziteka account zabo wendi nene yamba kubikyo mutu kuzibika account yeye kufana karoni byone bikora wendi ne gambirejo ate nakanda kantu ka wenda nkamitize munonga wendeji ni account yonka eri omu Uganda yone ingumanya eri kwa sente za interest rate buri bari izoba sebenzo ko na account yawe bakutera magoba buri bari izoba zo kubikira account yawe no magoba every day ga 10% per annum jana account munonga actually ni platform munonga those who can please log in and get it wendi platform uzaza kujifuna kuruga Google Play Store ningash Apple Store no downloadinga ojija wotine simuzizi za nankeza smartphone zezi no inezi za mapesha nabono chungu no kuchikora no niga *229# ofunachi ofunendo wenda jiro konka chamani munonga self registration kwetaga umuntu wena kuyamba ku registering yonko umuntu no registeringa as long as wendaga umuntu yawe tukazifuna kunyuka tumchiko siteko musimu naenda kubuza Mwami Silva umuntu watayari westari yokomuka kaka wanje mucyaro yahura no gamba wendeji nichi nekoreta aruko abase kucengaje wano joti tuyirera wendi amanye nekora ki webale Olivia wendi nikigambo cyo Ruganda kikumanyisa enduho so akunyendera hona enduho now wawe nesimu yawe ya smartphone erizo yuza Google Play Store ningasha Apple Store olora app ya wendi moyo ngoti no kubuza few details about yourself amazina gawe dina endaga muntu yawe kutango nini yawe ukitumusigitumu nanka omu system yitu ejo capturing tumunamba isimu yawe ebindi nibyekora self registration no chekora so ntibaisa ngo mugiye harimo ko registering yes registeringa a platform ejo then ogweno wa smartphone then no wa mapesha stino niga *229# umakorecho okora self registration still kwa ni gambira hari atataka kubika no kwiyayo nozubika ka nanka wendi yawo wano zinda oziha wendi osteka mbere mane yawe ozuze drawing ningashi ora agents bitu abantu bona ati bine agents ba wendi tinumtono barumindi munongo mutabona omu na heriya na no migandera byona bijwiri kata nangona abantu bagambire wano change kubasikira ninga wano utakachikozereho ba agent wa wendi okwa agent wa wendi into a commission on everything that you do for the bank or commission washira mshanyarazi ashura mizi yakora transfer bino bikora byona tukwa commission kumija account yawe ufuna ka sente ka income yawe ushobora kufuna umuntu kandi ngo ntiri mucyo munonga investment cyo munonga so abantu bahora bakorecho mwene mazima umuntu toine kuba no fero umugisha go kwehangura ejo wendi konka kinareba umuntu nahwerwa hono manyakari umuntu akaine kuza banka ukwiha musente njimanyisa ngo rwa mukaga ninga sande wawanu nda ku withdrawing akasente torakihe yakwa banka nzizi cinje konka hatinga wende kumwazireta umuntu just nachanoringa akasente kaza ahasu exactly urucaga makikire munonge ejo enyuma kace ninga abantu babireho umirembe yabakareho bakabona
wino kubanza branch kwigura account then bakutera ikishani then bakwetoroza konkati woine wendi yawe ahubwo niwe registeringa of an account of bank instantly then transactinga okwenda kona ekyakandi ATM zitu okuborhona nokuza ATM yote ndoziyayo internet banking yito okuborhona you can use internet banking on your at your comfort omunju yawe amurimo gwawe omotoka yawe office yawe byone no musiribwa ukuri ko hinjire no bikora ofuna sente zawe kuruga account yawe ya Post Bank ningashi awendi platform yicho tarungu manyecho machari ya card yanje over the weekend tu wafuna buhereza cyo kirungi obwira bumwe internet nakuma tukora internet so mune baho wabona ka zigwire bakora ki bakora budgetwara ngabo steady really abantu bafuna no it's convenient so you can keep on Wendy ningashi can keep on what on your account but Wendy is the best so far erukweza amagoba marungi kandi erukora ki erukuboneza yobona kuhereza so nanechindi omupal wagira muza kuhinduka kuba par kuruga post kuba par omuntu customer yokwe aine byakwenda kumanya yaturetera birungi ki nicyo turayongera uho nkitwe ba customer obuhereza nibuho busya obutwegisireho obo muntu ayine kubana areberaho akaja tekwe nyine kandi banka yanje ntakajirgaho kureke kike kije menjo cyo nagumiza munacho we bare Olivia customer witu we naryokwe ni muhabore kintu kimwe Post Bank and bank ya government. It's owned by the government of Uganda 100%. Our shareholder is Minister of Finance. Now, ibitende bikora byona bikora kugira ngo umuntu wahansi aganyirwemo. Ninga buri muntu we naganyirwemo. Tukora abantu bansi bonka buri muntu we na buri mutendera buri muntu we na tukora kandi tubika uje kunje munonga. Now, tinko ndo muntu atekateke ngo Post Bank and bank y'abantu bagiga none ya buri muwena ibintu no buri muntu we none mukora uje kunje munonga God your status and your agenda ne kora kunje munonga kandi twina abana bakora kurungi konka in case bafuna ko buzubu nza kutera kasimu kitu twine channels nunje munonga za X twine Instagram twine LinkedIn na TikTok ninga website enogenda no nusika message ya website yitu ninga shi customer service at postbank.ug ningo tera customer to free numbers that is 0800 217 200 ninga shi 0800 abrinemwe janjuni 200 ninga shi 0417 15711 ninga shiko sia WhatsApp line yitu ni 0 chenda na mwenda amasema kwa gatira gona watu WhatsApp na gamba na mbejo 0 chenda na mwenda nono tikade kunundi munonga bagagaruka muje bakushobora yotakinga bice kunundi munonga ugendo misho na Post Bank esto twenda kumanya Post Bank ni mwe ha bank kusavinga andu barukika omukakade 1 million people waza kubara nationwide branches narish branches amataja gumwine garukwingana atano na mushanju kandi ntumangu mwino bohereza bwaruni nubukora buta ico murebwa atari west aine kubana amanya obuhereza bwanyu bwaruni bwemerire butani bukora buta we bari munongo Olivia abyaroni ukurugira no kwetaga cyo kwatira kwina kantu mbanka yitweje account nchukuru munonga chakawe nokone business yo gukora kufuna mu kasente so wine business yo kufuna mu kasente entase yone ya buri muringo obane business yo buri umurisa buri umuhingi ubyo gukora byo no mushara ibyo gukora byona wine income source chukuru munongecho icyakashatu maybe abantu bakora abandi wowe no musingo konkaro unarukoza urunze kwetega musingo ngina gambere zakiza izaba umushara twaranda taking kwa sente then wowe umurisa ngo umuhingi twine rone zinunje munonga amugwana machi munonga twine ngona rone z'amagoba zero zaba lisa na munonga ukwinga ebinyansi abo kutokuta large scale farmers rone zero wezo ntusabantu bitwabo abakabari mu byo kulisa no kuhinga ngo bakora a large scale so umuntu weno wine business intase ya buri muringo intase ya buri muringo yona konkuru kurango nobora makasente kace yaburo tishire musakuyamba bakasente omuryeje pal
bank erikuza kuruga post bank nkaba PAL bank loans mugenderire kwongeraho kinarishi omubuherezo bwa loan omberezo bwa loan ibintu ndagira kubera mazima nibizagumana bitambura kuko bene bitambura uko gafutambura ati omurimo gwa speed okubenye mokache bitambura speed ya mpora kandi no kongera ka speed umutatu nderi izoba umuriro bukimwe ngo bafunde sinte zawe zikora ibintu yawe ecya kandi of course no kongera kucendeza amagoba mu batufuna mu gamarungi agaratara abahende actually kuna na Gambia je bank government so amagoba gitu gari very competitive umukatara kuna Gambia nagati naruni zabusha stini magoba gona tamyo niga nugariga nizo hatwiri just umbwire uko notenderamo so ni roni zimunji munonga event kandi tukwa mu abantu bitu tuziro mu izina skiri apara unka post bank neguma izina za kwinda kintu kizina post bank arihinduke tuteka hoci para so iyo kwinduka nibindi munonga wistenda abantu tugambara abantu bise bizire abantu babatega amatu baturikirize tabona kandi abantu bagambira habo kiseshin n'abantu tugatoga tugambira na hati mukama agumenya nacyo nareba mwinene ninkore kujango umuntu naza kubona arakakutunga kasete ariko sawendi yoshoti umurebo atari wese nataka efe robjisha nabnonga iwobe nuyebuzo to hat banka mbike neha oba hati ntande ningana gwendunjiro mushara ndo registering nabaha yaba PAL hat katubete PAL mwari branding officially mateka ari branding kunga physically branches zitu ziri post bank so kunga legally to PAL bank but Richmond tontekaho post bank PAL bank formerly post bank so ate papara byanyu umuntu yakubana biza bibaro post bank stroke PAL bank no it is PAL bank formerly post bank ugatugenda abantu hanga mundu mutse PAL bank tabakashiki niki so tiyo tugenda mpora ntindra mpora so legally to PAL but post bank still our name but turindura mpora abakozi bahindukije abakozi ntabwo buzatindaze yonkashanga bimbe nyine bakababinga no abakozi bakinkwa bire bari ukuyonya bateganda kandi tumakaba bonjiremo akahoho bakoreye bakajya kusmayiringa cyo kuba brandings ya berinsi yabuzimazima no muntu mwenda muraguzya uje umwenda kaguba kaguzi je kagorora bagushobora no wagira manu warebukaje so ndishira bakirishiti ndenda ngo umwe tukwindure just tugira ngo tube izinerzi yes when you work with Tayari West izoba onka izoberya mwenu hati umbipapara mukahindura mwaba post bank sorry mwaba PAL bank urga post bank tari izoberera dire ngo erizober twashariraho cumwe zakwa tur PAL bank ejo process next tugikora netwara amezi 12 exactly kiba kityo onka as of now tuguza kutwe so it's a process that going to take place between 12 to 24 months kwindura kimwe kuba PAL bank twina abantu bita bari mu mahanga gahero nashaka kugira abari mu diaspora kandi tukahura ngo mwino buherezo yongera kushobora umurebo wa Tayari West post bank age ne yambeta umuntu ari gahero nayo kutunga ubuherezo we bari munonga Olivia kumukibuze echo azanuna nachewa abantu abaliyo kwahera mu diaspora tena konte diaspora banking konka still ejuwendi kandi atayizire wendiyo kandi ibintu ndi munonga eta omuntu waheru ichumangura yaba ine ichitweta account ya wendi sinze bakuzumtera Western Union no kana kwahera abantu bino bashura Western Union so after bino Western Union abanyanga abantu bito mbamba bende biyibuka abantu bito mu cyari kitu cya kazo cyuruhura ninga nankejo ko witu kabare bafuna ubuzu sinto umuntu azikora ati cyumuntu akunuya umuntu ndaziba azinga tumtaribyo na what do we do umuntu we wendi yawe sinto nze basta Western Union yawe iwuziyo o saving account yawe yachi yawe ndi koko baramonebero now wenda kutinje umuntu akanduko mu Uganda ukamwesindikirira kurga haruwende director kata Western Union gamutaka sindaka naka mukade ninga naka mzeyi ninga Anthony ngango wanje kokoro kineki o manyuntu akaherezoha unganye mokache ninga yaba yine wende muntu mutaho mutera wendi mu nomanya nafutera nakata wendi yawe kihiyo kwa yuwendi nabayihandise nabayihandikise akamata kugiye controlling ngo umuntu bareba ukano rero ukati wenyuma nabaka umuntu azakiyumbanka derashamba tubazimpereza maze ukatunuka za wendi umuzi ukadakareba nange nakareba kabaka naka ninga shita nakareba
tiriza mukuru munonga account yakareba ngo yakareba byo kumutaro kuriya ata akiyaho akatasimuye je ndaka withdrawing akwendera hona ninga cyo ko mugambira so abantu bahimba bari kusa uwendiye jo niye kubayamba abona mu diaspora sinze kuzirika Western Union ze awenda account z'abantu abari kweta bazifune bino bazifuna bazikozesa ogenda kora byona yego nomisha gwamana munonga so owaherwe tine cyakwenda kuhindura mu na munonga be yafunga account na Post Bank atekaza pal tikiriho nangwa na kimwe tikiriho as of now tikiriho kandi ndagata kirabo kuba account z'amaziri zimwe z'amaziri zimwe genza ngabirwe gukora mpaka tubirahinduke ebare munonga kandi oriyo na leta ya West twine mu Silva Muhumuza uri branch manager wambara ebire Post Bank kandi hatineja kuhinduka ebe Pal Bank cyo tingumanya bawo akimanyere ko nkanga tayari West twine kusiyaho obukumanyisa bwankoko kandi ko yakushoborera wendi ejo niyo inabanza no kwata neja kwera munonga na no muntu ari yaheru nabasa kusindikira kasente kandi umuntu uri mu Uganda no basa kwihira akasente account yawe bitukutara kugira ngo tambure oze aha bank can you deposit through wendi also no basa kuteka ho sente uri kurabira wendi ninga ne kurufuna sente konka absolutely you can deposit, you can withdraw, you can get statement, can do loans, you can check statement, you can do anything on Wendy ati twine mobile accounts ibiro mu Uganda tuyine MTN na Airtel atunyesho yaba Wendy that now is Wendy so whatever you can do on MTN and Airtel on your Airtel money you can still do it on Wendy konka kintu cha Wendy chamanicho ni kwa magoba kandi ni kwa na account banka achukua magoba nufuna magoba kandi kwa account bank so you have two things in one at any one given time so cha kandi Wendy is very cheap as in the cheapest. I think I could have kushanga mobile money tracker to to so I think I will need mtu anafanya mkakana anafanya akushanga kuri money tracker ni charge kusinga sinzo no withdrawing hani kumikibira na bitano ninga 15 so Wendy it is the cheapest on the market so far and most importantly kuna nagambiri ni ukamagoba buri barizoba kandi amagoba gikuhereza amagoba kufunira izuba nyinshi akadenga kana amagoba agandi meaning namagoba ahamagoba so umuntu yene sinzi ngo umuntu ndakasinto kumpata tubona kusana kanchakare niko ndikimutona kugwenda speed funa account yawe ya Wendy bubicheho bumalonga wikingibiro bimariho amaro wikiho nokushanga koko wabutiro buri 10 wafuna amagoba mutolonke ebiri so umbiro cy'umuntu that is unufuna amagoba gawe buri bari izoba erukurenga unufuna shi amagoba so to me when is the go do aba Post Bank mbene mucara kuhwera abanya Uganda okutunga obuhereza na mnongo bukwatirine na programs za government ezirumu grow project PDM obwahati mwahinduka kuruga Post Bank mukaba Pal Bank obuherezo obu nwijaguza muri bigenda umisho wewe ari munonga Olivia Post Bank na Pal Bank ni kintu cyumwe byona nzago mugenda umisho kurungi munonga butabishye kirahinduke umuryebyo abo kuba kuna nagambire in government in banka ya government to byona nzago bigenda mu misho kubite ni bigenda kankamwe no kugira ngo bigende je hati nakugenda je abo kugira ngo bahindura izina taba Pal Bank brandensia kintukitya takamutenda kurungi munonga umuringo umurungi so mutera kiranga maba kwindura atbabinge no byenza mabiro kutambura je kubene bitambura ebere mnongo kwija kustayira nko katayari West kandi ukorebikangwa abantu na mnonga bakurebo kwe abino abakutunga obuhereza kuruga mu Post Bank erabe Pal Bank kandi nogwa ine cyo kugira ngo abigite kandi nogwa biraro confused data kumanya banka mbike neha nawe yatunga okumanyisa bwa turi kuhendera usivure ari kureba tayari West mu program eji tushishure mukashonshereke akatgaba gomwe webare munonga Olivia nyenda kutwara cyo kwebaza aba customers bitu abatambuye n'urugendo urw'imyaka igiona ubu bwesigwa bwanyu omukutubisya n'umukozesa cyoshiramani kuhindura izina ryitukuba Pal Bank nimba habura kandi nimba bishengereza kugira ngo mugume nitwe kandi mutwatireho channels zitu ya X ningashi former Twitter
ninga muza Instagram, LinkedIn, TikTok nenga website yitu ninga shi mutwe tekateko byanyu kurabira a customer service at postbank.co.ug kwenda tongere kutizo mukoragana itu na nimwe kumakunda kutushikirira n'abahira masimu gitu aga toll free that is 0800 avernemwe shajuni 2 00 ningashi 0 shanjunemwe atano na mshanju 11 ningasha WhatsApp line yitu 0 mshanju 0 mshanju 9 ashtina 30 lastire utakajire aha Wendi nyabura we downloading app ya Wendi nabagambe kuruga a Play Store ningashi a App Store oyongere okunurwa empereza yitu ikintu ekimisaka bakora kurundi munonga kuna nabagambire mutaka kinizga misho kwa n'ikintu cyo murembe kandi cy'ubunuzire ahantu bari kuba bahuriza abarundi munonga mukama agumeni yimwe mwebare kutuberaho mwebare grow and prosper. Ebari mnonga Silva okwija kandi kufitayira nkatari west kandi ogumoije no murundo gundi umuntu nate kuguma ikintu cyo bya sente n'ikintu cy'amani mnonga kandi no gumano ija akanya nikabakaro ebari mnonga umurebo watari west babatwine ukurga yitu atandira shahemwe mpaka hati tuyontoza umushayisha tu kandi abakashushe cyakatiga bagome twatino mwami Silva muhumza ukurga Post Bank branch manager wa Post Bank iyo neza kuhinduka kurga aha Post Bank ikaba Pal Bank kunga kuyatsoborera binju mnonga na mnonge bikwate nebyo bihereza tibarahinduke kurekanhija kuhinduka mu ibintu bitarimwe na mwe birumunka kara zezo bemba kozisa iyo kugira ngo ubongere kubahereza obuhereza mnongo bwo mutindo na mnongi we bino gikozesa kandi utakaremwa no kozesa Wendi yagira ngo no kozesa ati ukamfata omuju yawe omuka yawe omusiri ahora aborhona no basa kuteka yakasenta account yawe kano basa no kwihayo oine sumi yawe omungaro bito tari kuteganisibwa kandi umuntu oryo mahanga gaheru nabasa kudukozesa kugira ngo asindikire umuntu wo mukadomo ko musindikira kasente brother wawe wo muka sister wawe muhantu wawe bona abantu bawe no basa kubasindikira kasente orukozesa Wendi kandi hati yatugira ngo na Pal Bank yezagumizamo na Wendi ejika no kongera kutereza umbikwatagine n'ibyo buhereza kandi twagaraka tusheshure tukusima mnonga itu atandikiranye Olivia Kansime hamwe na mtahi wanje umugaranda Netanyahu Special Forces producer Cliff hamwe na Obed bona bitwakora nabo twenda kwendeza izo barunji tukujya mutari wese twinire binji mnonga byotinde kuferwa na programs nunji ezo twinire na mnonga iyo murebo atari west kwinire program zitu ezirumu chekecha okushemezaho cyamshana program y'ebyemizano abakunda mnonge byemizano mutakaferwa kandi no kugira ngo twine na program yitu twinuke kandi utakaferwa n'amakuru agenshonga ayitukurundanda amakuru kuruga omunshonda zensi yona okubasa kubantu gakusyaho ahorhona abo kubite twehire kugira ngo twereze cyo kirungi mnonga kurugaha umurenge wizoba akashozi akamukuzi kandi no kwisiyango biro byahika birabinabitane birabinamshanju utafera umugisha gukuza kwirambura Uganda abantu bambaje ngo Uganda zabu ni urebe nkwenyine turi umwihangari y'amanonga hanga katugabira kandi twine kunda ihangarito siba kurunji mukama kurinde.